ngithi ngikuwena ngishare ukuthi iPhilami. Siyabingelela bafowethu. Nami ngithi ngizoyibonela lapha ema-ofisini empucuzeko. Kwenziwa ama-payments la, ngiyacabanga ngisazovela. Anzo moya ngabe sivelile because abantu baqalise beyangena. Nami ngithi bafowethu ngizoyibonela lapha ama-ofisini empucuzeko kwenziwa ama-payments bafowethu. Okuyinto enhle kakhulu-ke. Angene-ke nangey'khathi-ke ey'nzima kakhulu uJanuwari. Ngangena nje bafowethu, ningangena ukuze nizozwa ukuthi uGwazela uthini. UGwazela inkulumo ezakhaya. Ney'nkulumo ezokuqinisa inosimende. Baba iy'nkulumo ezakhaya. Ngenani baculi, ngenani impela baculi. Nabalandeli bakhona. Bezozwa ukuthi hayi impucuzeko isiyakhokha. Siyakhokha impucuzeko bafowethu. Awukho lapho kungenamlindelo khona. Ey'ntweni zeqiniso. Bangena impela Gwazela, bangena impela. Hayi bafuna ukuzozwa hayi. Hayi beza. Yeah. Bavele bangena mawala hayi. Ngenani impela bazalwane. Hey, so ulo shaya izingisi esikhulu kangaka impucuzeko maskandi festival payment process. Payment process. Mlando lona Hey, lesi sifundiswa ubani? Sifundiswa iculo. Payment process. Payment process. Kuzokhulunywa ezezimali. Kanti uzosiyawela mina ngithi nazo sinawe la sikokani kanti uyawela Lutho qhawe hey phela ngafunda qhawe. Ngafunda impela esikoleni ngaya. Wa esikoleni. Hayi esikoleni ya. Hayi kuyabonakala. Yeah. Nangendlela leyo iconductor hayi kwezinye izinto kuyabona ukuthi hayi khona lokho umfana labona ukuthi hayi umbombo kathisha. Hayi isikole sibalekile isikole hey. Sekusendeo lezo engihlele ngikhuluma noma Ganwa. Hey zoso mina zoso ngibene. Ngihlele ngibusho uma usebenza. Yes. Ungagana ukhula uphambi kwamehlo ethu. Asinavele kodwa isigebengu. Ukuthi awufuna ukuyicommitter ngenxa yokuthi isigebengu. Angikuthathi serious ngithatha kwenzenjani. Hey. Angikuthumi ngisho ukuthuma. Ngithanga ukuthi into edliwayo bekhona abantu usuthi imali sengacela ukuthulisa ngithulisa abantu edliwayo ayikakali kalo ndodana hayi mina ngicela ukubona wabona noma waqala wathi yeah buti khona intombi engiyibonile yasekuthenini manje ngiyaqoqa ngithatha serious noma zami uzibona ngakhipha ngisho 500 wami ugcina phakathi nginikeza yeah ngoba ukhombisela ukuthi uyindoda khombisa ukuthi umuntu ophilayo qhawayi awu 500 nento manje baye kubenyukile futhi ngizozwa ngama ngizothi hayi usuke kodwa nje Gwazela nje abantu nje awubaqale nje ubaphe nje izinkulumo nje zonyaka ngoba khona engike ngakuzwa ugcine ubhala imessage ngoba ngiyakulandela mina wayibhala imessage lapha wathi hayi inkulumo yakugcina le abantu bakithi ngeke ngiphinde ngikhulume inkulumo kanje onyakeni yes awuphinde ubahalamuze nje ngoba egcina ngokho konke iyalo siyayidinga yabo nokukhuthazwa nje ngike ngakhuluma inkulumo ethize la ngithi uma ngabe uyinsizwa
ufuna ukuthatha umuntu nkosikazi yeah unesizathu esizakalayo yes usubeke futhi namandla ukumelana naleyo nkonzo ekhona yeah bese unkosikazi wakhanqaba isizathu sakhe sokunqaba sinye ingoba uyazazi ukuthi uyisehluleki uyesaba ukuthi kube khona i-competition azola nayo lapha egcekeni yeah bese eya-expose-eka kubonakala ubuthakathaka bakhe ukuthi ubuthakathaka la yeah bese edweba umugqobomvu athi awusoze wagama angancama athathe imithwalo ahambe one unesizathu esibekile yeah esizwakalayo yeah two namandla ukumelana nenkonzo enjalo akhona yeah kodwa bese ethi yena ngeke uze kwenzeke lokho kodwa kube wakhipha inkomo wamlana ukuba kuzokhanda umuzi bese umbekela isizathu ukuthi lo muzi kumele unwebeke ngalezi izathu athi ngeke kwenzeke lokho isizathu angeke azakutshele sona esokuthi usahamba ukubona ukuthi uyehluleka uyisahluleki kodwa kufanele wena kuvale emehlweni ungakuboni lokho ukuthi uyisahluleki ngokuthini na ngokuthi atutule ngenyawo nangezandla zombili ukuthi ungabi bikho umuntu ozomu-expose ngoba lo muntu phela uzomu-expose nawe uzoqala ukwazi ukubona ukuthi hayibo kanti indoda iphathwa kanjena kanti kwenzeka u-1 2 3 lokho angafuni ukuthi ukubone ngakho-ke ey'nsizweni uma ngabe njengoba siqala unyaka unobizo angikusho lokho ngoba isithemba kusona sikanoma 1 uma unobizo lokuthi umuzi wakini kumele unwebeke ube mkhulu kumele uthathe umfazi ungavumi inyembezi zengwenya umfula wenyembezi zengwenya ukuvimbe ugcina usuyigiliza ungakwenzi lokho cha ayivumi lokho yeah kodwa nje kwazela nami sengiyibuzela nje ukuthi isidingo noma mhlambe ke sikhona isizathu sokuthi insizwa mhlambe kumele iganwe amakhosi kumele igazi isithembu kahle kahle mhlambe nje beside mhlambe kokuthi mhlambe hayi isiko mhlambe ukuthi mhlambe ngiyiwele khona engithathelayo mhlambe mangathiwa nje mina nje ngoba nginjena nje uyabo kuthiwa nje cha impela isithembu sibaluleke ngempela yini uyabo angiqale la Zoso yeah isithemba ke umntana ekana ngoba yeah isithembu sifuna insizwa yeah lento isithemba ayifuni uyenza ngoba na ubone umgcineka ethatha umfazi wesibili yeah bese uyabona wena ukuthi futhi unamandla okudlula umgcineka yini engamhlula uma mthatha umfazi bese uyagana lento isithembu ifuna ibe nalapho esuka khona ibe nesizathu kungabi ukuthi uthanda labafazi oh yeah no ayibe nesizathu phela imimoya le yona lento usukusondeze imimoya engafani uyilethe egcekeni lemimoya ekumele account kuwena okumele ukwazi ukuyilawula okungasiyona into elula ingakho ukuthi la kumele ube nesizathu ngabe sinephutha uma singathi isithembe sawonke umuntu isithemba kubona umuntu oh yeah abantu abangabi nepressure yokuthi bagana abafazi ngababili ngabathathu ngenxa yokuthi bebona untanga yabo noma abantu ababalamayo wabeza ngemuva besho isithemba kuyona into kanoma ubani yonke ingakho phela unabantu abathize ababa nabafazi ababodwa uthola ukuthi uyaqhubeka uyayijobela unamanye abafazi kodwa akagana it's because you realize ukuthi isithemba kuyona into yakhe kodwa kusho ukuthi kubalekile ukuthi umuntu ebeganiwe futhi ebejole eceleni ubizwa ngani lonto leyo kungaya ngenkolelo yakho ngendlela okhuliswe ngayo ezindoda ngake ngakhuluma igama lokuthi indoda natural indoda indoda enganayo inkululeko yenkomo iyayibona sengathi iphile ejele ngani amadoda adaliwe vele amadoda adaliwe ukuthatha nabafazi bese kuya nawe ukuthi lento yakho ukwazi ukuyilawula kanjani fanele ukwazi ukuyilawula ube responsible angeke ngime ngithi amadoda abajole nabantu babo uzoya ngomuntu kodwa ngokwazi kwami njengoba ngisho ukuthi amadoda ngokudala kwabo amadoda ayabathanda abafazi amadoda nje kodwa kumele ube responsible namhlanje sekunalezifo khona ngiculaza yonke lento le kubalekile uma ngabe usunengane umuntu osuyisondeza ekhaya ukwazi ukubuka ukuthi uyayivikela ngayo yonke indlela uba responsible ngayo yonke indlela kodwa njengoba ngisho ukuthi
amadoda sidalo sawo abona umthetho kaMcumela amadoda aqoqa ingakho lamadoda asaba abafazi bawo akuthola nomfazi oyedwa kodwa uyamesaba uyesaba ukujola ngoba uyabatha agcine ethi ngabaqwayizi ngabe phela abaqwayizi abekho abaqwayizi bekhona because kune-market njengoba abaqwayizi bekhona bedayisa umzimba kune-market ukhona amadoda athengayo angafuni ukujola ngoba umjolo kunento zokufonelana usendela ama-message uzobala so ufuna into azofika ahlukane nemali athole into ayitholayo ayiyele endlini asule umlomo yingakho kune-market serious yabaqwayizi in South Africa. Hayi ngiyabonga, hayi asingene khona Gwazela, asingene khona odabona olukhulu kakhulu. Sikhuluma indaba ukuthi ke impucuze koMaskandi Festival yanga 2024 lapho kwaqopheka khona umlando. Hayi kwaqopheka umlando lapha. Kwaqopheka. Hayi ngeke. Hayi kwaqopheka umlando. People's Park. Amandla abalandeli bomculo kaMaskandi. Yona wonke lawo. Angiqale la khawula lithi. Yeah. Mina ngiyufakazi ngisho ngihamba bokuthi uShembe yaphila amandla kaShembe khona angiyena mina umuntu oyakhuluma kakhulu einkundleni ngomsebenzi nangama-challenges omsebenzi esisuke sibhekene nawo angithuli nakho ngisho ngithuka mina ngibaze ngaphenduka kodwa mina ngiyufakazi ukuthi uShembe yaphila impucuzelo yaminyaka odlule ibe impumelelo ngendlela xa ukwenza kodwa futhi ayikho impucuzelo engicabanga ukuthi iyathuka yadicilela isithunzi sayo kwimicimbi yonke abakhona ngonyaka odlule ayiyami kuphela ngicabanga ukuthi awukho umcimbi obunencindezi njengempucuzelo impucuzelo ngonyaka odlule ibithuka nabantu hhayi abacashile nabantu engibaziyo engithi uma ngihlangana nabo babuza ukuthi yini nenza ku-Facebook athi umuntu hhayi ngenza i-content enza i-content ngento eyisiko ngokudicilela phansi kwanenhlangano kwanabantu la kuhlangana khona kuplani ukuthi kuleli sonto athekho wena ngeviki elizayo kube ukuthi kwaba no-live TikTok ngicabanga nanibabona o-live abahlukene awukho umcimbi e-addresswe ngawo abantu ukukhulunywa izinto engafanele engalona neqiniso ngawo ngenhloso ukuthi ungabi impumelelo nangabuza omunye umuntu sekusele 2 weeks wathi Mcinela mangibuka indlela abathuka ngayo nabathuka ngayo umcimbi asikho mawubuka yini ningayuhlehlisi bese nilungisa lento enhlambe khona ngathi mina hayi impucuzelo into yavele emazulwini umbono ongacatshanganga yithi nabafethu ngenxa yokuthi silayithile sihlakaniphile kunalawo avela khona wasuhlala impucuzelo zoso kuye kwaba khona even imicimbi before ebibakhona imiselwe ukuthi izolwa nempucuzelo lo mcimbi ayikho namhlanje but impucuzelo still standing yini na bekuvele kuqhamuka umuntu onemali bese kuthi lo muntu onemali mina lento ngayenza kangcono esho ngoba uyabona ukuthi imali asinayo yena ngoba unemali lezi zinto ayibona ziyinkinga yena uzokwazi ukuyilungisa ngoba khona imali bese kwenza aphelele endleleni uyazi indaba inhloso yonke into 2 years ago abantu ngabanikeza imfihlo yokuphumelela ey'ntweni ezizenzayo especially ey'thinta abantu yonke into King Zoso ilele kwinhloso uNkulunkulu u-aligna nenhloso yakho uma inhloso ihlambulukile awukwazi ungaphumuli into eniyenzayo but uma ngabe wenza into ngenhloso udicilela phansi uZoso uma ngabe uzothi wena ngifuna ukwenza umcimbi mina ozolwa nempucuzeko ube ngcono impucuzeko iqhube phansi ngoba nginemali uNkulunkulu akekho lapho uma ngabe into uNkulunkulu engasona isisekelo sayo na kanjani lokho izokolapse sisinofakazi balokho so yonke into Zoso ilele kwinhloso ukuthi inhloso yakho yini ingakho impucuzelo nginawudlule
asikaze siguquke enhlosweni ngicabanga ukuthi impucuzeko yomnyaka odlule ifane nempucuzeko yango-2019 before i-COVID ngoba imicimbi iya-affecteka post-COVID so abantu akusiwena zoso nami okwazi ukungena ey'nhliziyweni zabo. uNkulunkulu uyena okwazi ukunikeza abantu umdlandla. uNkulunkulu uyena okwazi ukunikeza umuntu imali yokugibela esuke eMsini esuke eGoli eCape Town eze emcimbini amnikeze amandla akwazi ukufinyelela lapho atshale uthando ngani Jones. Impucuzeko ngiyayibuka amavidiyo even this year even post impucuzeko ngibuka amavidiyo ngithi yes into efana nela ndaze ngiyibona. So ingakho ngithi mina impucuzeko nakho meaning ngisile ukuthi indeed ushaya khona ushaya. Kodwa ke qhawe nje umuse ngicabanga ukuthi mhlawumbe singakhuluma nje ngalo udaba ukuthi ke namhlanje mhlawumbe ikuphi obuzokwazi yes ubufuna ukuveza mhlawumbe cela ukuthi unakho nje kancane la ngoba bathi abakuzwa kahle cabanga ukuthi imic hayi bathi bayakuzwa bathi bebengakuzwa kahle kanti izwi lakho beliphezulu manje ngifuna uzama ukuyisondeza la ukuze uzozwakala kahle phela sikhuluma indaba yezimali manje kumele kucace umsebenzi wavele wenzeka kahle eGwazela ngekhathi zobunzima ngempela kubo bonke abantu cela ukuthi qhubeke eGwazela njengamanje songena odabeni vele ube kuyilona olubelihamba phambili udaba lwemali yes uthi qhubekalani ngabaculi sithathe isinqumo njengempucuzeko sokuthi ngenxa yokuthi kube nama-challenges esebe nawo kulo nyaka ofika kodwa ngenhlanhla sithe masuqala unyaka aselungile awathi noma eselungile bese siyeza kodwa phambi kwabantu abangabathandi bempucuzeko abakholelwayo kuyona sizokhuluma ngento engicabanga ukuthi isithintile kakhulu uKingzoso. Abantu ngizosho into abangayazi ezokuthusa. Empilweni yami ngikusho lokho. Empilweni yami kunabaculi bafethu engafanele ngibakhohlwe ngisho sekwenze njalo. ISouth Africa ekuyomela injaji kumbe kuyomela isijaji sonke nokhathide ngoba sinokhathide lento ikuyomela isijaji ngathiwa sibakhohlile ngizobabala namagama makhona ngibakhohlwayo mhlawumbe ngizobakhumbula abanye before ngikhuluma angiqale la before ngifike ekubaleni abacula abangama impucuzeko yango-2023 saba na-sponsor esithize esakhomithi ukuthi imali yabaculi izokhokhwa yithi sokwazi ukukhokha imali engaka hambani noqasha abaculi aba-amount kule mali. Angithi-ke uma wenza ibhajethi-ke yezinto osuke uzozenza ubusuthi okay imali yama-Gate Kings ngizohamba ngokwenza u-1, 2, 3 le ye-sponsorship evele lapha ngizowenza 1, 2, 3 wenza ibhajethi ngoba angithi uyazi ukuthi nami sibanibani uzokhokhela abaculi ngizolibiza igama le-sport ayisakhomitha bakhomitha ukuthi no abaculi abalethe bazokhokhela baze baxhumana nabo director abanye abaculi. That was 2023. Hayi manje idlule impucuzeko bese sithi ngoba sekuphila isikhashana bangisona isikhathi singabanathi sekuphila isikhashana le-sponsor sikakhokhi asenze kanje asithathe imali engenye into imali yezinye izinto ngoba impucuzeko inama-departments abaningi asithathe imali yenye into sikwazi ukubakhokhela abaculi isponsor lesi asizothi uma sesikhokha bese sihamba siyovala lo mgodi ngoba imali yenye into lesithathileyo ayisikwenzele lokho sikhokhe sikhokhe imali yadlula vele kwemiliyoni
think idlule nje ko 1.5 million 1.7 sithatha emalini engenye into uma sikhokha le mali ivele inganeli ukucover bonke abaculi kusala about 80 if I'm not mistaken. Okay, singathuki kuphela ngoba izongena vele imali bese sibatshela abacuthayo bakhuleke imali yabo yes hayi ivele imali ingangeni sifuna imali nothi imali into ezothiwa le ayi sithule sihlangana nabaculi ukuzokhanda umqondo ukuthi le mali sifuna kanjani. Yabona empilweni yami kunabantu engafanele sibakhohle ezimbucuze engakho ngifisa South Africa kwazi lokho ithwasa lekhansela yabona leyo nsizwa amazi mangathiwa ngekhohlwa ngishiya umsamo wonke umshaya kube uthoza mlanga kube izingane zonke kube ukhuzana ngizobakhumbula abanye kube ukhaza kube usikhenqe liyela ngizobakhumbula abanye kube ujumbo lezi insizwa engikhuluma ngazo bese sihlangane nazo kukhona insizwa umngani wami eThubhuni ngangubani izongisupport sihlale phansi sikhulume kuhlale phansi kudwetshwe ukuthi kuzokwenziwa kanjani baqhambe namaqhinga isponsor sikhomba ukuthi siyala sishona ngapha asikhombisi ukuthi siyala kodwa sishona ngapha ukuthi hayi kule nyanga ngomhla kabani nakanjani abathela abacula ukuthi ngomhla kabani imali yangena lutho. Lezi insizwa abafowethu lendeni ba emotional mangicabanga zaseseka iSouth Africa yaqala ukuzwa ukuthi siye impucuzeko yangonyaka odlule kunabaculi bebengakhokhela la ndabalayo abakaze bathi vo sithe masiya kwimpucuzeko yangonyaka odlule nganambono mina ngathi nachatha impucuzeko asingabi nayo ngoba sikoleta abaculi abathize kuze kutholakala imali yabo yathi mifinyelela kubona labo baculi lonto leyo bamanginyaka bathi impucuzeko phela mcimela ningakhohlwa ukuthi aniyenzelanga ukuthi siyicimisa leyo nto yemali anikwazi ukukhansela into ebaluleke kangaka ngokwemboni ngokwendima esikuyona ngenxa ukuthi ubani nobani uyakweleta bezishobona cha umcimbi waqhubeka sizoya khona singakhokheliwe iplan ukuthi sikhokhele solonge niyenza asinankinga solonge sazi ukuthi sesiyinhlelweni akunankinga ngesikhathi ekwenzeka ngaso impucuzeko ayinali record ngabakhokhela abaculi into ebiqala ngathuka uma sengibona social media sokunama fake account abhala ukuthi umcime kuseqalile lento yakho ngabakhokhela abaculi abakhokheli akusibona abaculi zoso abakhuluma lonto iphuthe salenza ukuxoxela abanye abafowethu esizwana nabo esasithi siyazwana nabo uyabona uma usuxoxa ukuthi yazi ukubona nje nginenkinga kunabantu engibakweletayo kanje lonto bayixoxa abanye babo bahamba bayokhana ama-fake accounts babuya bazosethuka ngalonto kodwa labaculi engikhuluma ngabo ngifunga kubabelele ethuneni abakaze nangelilodwa ilanga bahambe bosinikela izwi nangelilodwa angithi ngikhuluma into engaziwa lalela abantu ubakwelete kulo mcimbi uphinde futhi uzokwenza umcimbi wesibili abakhokheliwe angibuye ngizekhuzana ukuba kuya nami mina ngangathi in fact ngamtshela ngathi nakhuzana ngendlela enginamahloni naye bengifisa ukuthi mina nawe sikhambe even into ethu yakula ungabibiki umpucuzeko amahloni ami lawo ngompucuzeko ka-2023 ukhuzana wakhipha imali yakhe ephaketheni waqasha iy'moto ezizohamba ziyomaketha impucuzeko amahostela bayibone abantu wayekwenza nemali yakhe
wakwenza even eGoli waqhamuka neplan ukuzana imarketing yempuculo eyidinga imali wakhipha imali ephaketheni ethi mina nakutshatha abafowethu mina hayi ngoba ngi-investor kunina ngi-investor kwimpucuzeko ngokuyiqonda ukuthi impucuzeko iyini kuthina abaculi mina ukuba kwami phambi kwabantu ngicule ngaqala ngempucuzeko yakholelwa kumina and ngiyazi ukuthi kunabaculi engabe namhlanje abekho ndawo ukuba kuthiwa impucuzeko ayikho nabo bakhona ngenxa ukuthi impucuzeko yabanikeza ithuba ngakho-ke ngibona kufanele mina ukuthi ngayo yonke indlela ukuthi impucuzeko ibe khona ngonyaka odlule kwimpucuzeko leyo yokugcina waphinda futhi uKhuzani engangicelile ngathi ngiyabona kuFacebook ngabona iy'moto emahostela zibrendiwe kuyi-brand imali zibrendiwe zihambe ziyamaketha impucuzeko yonke indawo le mali iphume ephaketheni lakhe ngikhuluma ngomuntu ngomcimbi odlule ongazange zakhokhela ongakaze atshele umuntu ngikholwa ukuthi namagida ngoma akabakwazi lokho ngabatshela ngathi Tshata ngicela ukubuka into ezoKhuzani angazi lento sizoyithini lo muntu akakhokheliwe kodwa ukwazi ukwenza into efana nale ngambuza ngiyakhumbula ngomfonela ngathi Khuzani lento enizakwenzelana wangihleka wathi hayi mina ngizocabanga ukuthi uKhuzani nemali anginayo imali mina understand impucuzeko ukuthi ibaluleke kangakanani kubaculi kubaluleke kangakanani for us as artists ukuthi impucuzeko ibe impumelelo ingakho ngikhipha isenti lami lokugcina hayi ngoba nginemali nami imali ngiyidinga kodwa into ebalulekile umbono ngafikelwa izinyembezi ayikho mina into engiyenze uKhuzani eyifavor esukungamfanele ngiyangizwa nje abantu laba basuke befuna ukuthuka bethi uKhuzani yenzelelwa abasha abacima kanjani bese ngibuka uma ngabe enze into efana nalezi ngibe namahloni ngingazi ukuthi ngithini wathi mina no bafana bakithi khulekani impucuzeko ayibe khona thuwe khona ukuthi wayenza shahleka athi uma ngithiwa ngisubmit invoice ngizongazi ukuthi ngizobhala ngithini wahlamaza ishumi njengisini uthina ethi bafowethu uma ngaba abaculi bekhokheliwe lokho kusalile ngisho kuthiwa kusale 5,000 rand akunankinga but wonke umuntu akabe right so lento kuyenzeka nehlelo ezinkinga kodwa bese zinvezele ukuthi eceleni kwenu nabantu abanjani mawuhlelwa inkinga lokuqala esibizovela ukuthi abantu oyisarande ngaba abantu abangabafowenu noma abantu abangabona abafowenu futhi uma ngathiwa bakuthole kumnyameni abangabulala kulabafowethu babalile mina ngithola abafowethu njengoba bengibalithwasa bengibala abaculi esibe nenkinga nabo ngalowa nyaka then kulonyaka lempucuzeko kwanenkinga yama-delays ukuthi abaculi bangakhokheleki ngokwesikhathi yenzeka lento isupport bafethu esiyithole kubaculi bakaMaskandi bonke bayazazi bona ingapheko kwenza abanye ngcine sekufana nabangani babo nabafowabo kunabaculi nebengakazi ngikhulume nabefonini sijule njengoport ukhomanda lo amavikela mbuso lensizwa sigcine sixoxa ngayo yonke indlela ngokwesimo ebesibhekene naso ngendlela ebebesunderstanda ngayo and bengitshela into eyodwa bengitshela ukuthi khona amazwi asho ustability naye false kabaculi abangakhokhelanga ngolwanyaka bengithi mangithi ngiyafona noma ngifonela bese ngifuna ukusheshe ngiyekele payment mina ngithi ngiyolembeza athi stability ngcinela akekho umculo kaMaskandi ongazi ukuthi akasoza anokuyiphucuzeka ngicela ungalokhu ngichazele ukuthi imali ngicela sikhulume ngezi imali ngiyazi noma sethi ikhona iyongena akekho umculo impucuzeko ngeke ifike izala abaculi bese phinde abantu ngicela uphume ngiyona ngana amahloni
ngikhumbula kwi-exhibition yegcwalisa yayise-KK Yeah. ngibona uJaiva ngicakahamba nofana bapakela eceleni kwalaba ngibhake khona angithi mina mdloli yabo mina ngidloli Ubuntu wena. lalela ngiye Jaiva ngithi ngoyi lahla Jaiva ngiba ngiyaqala athi uJaiva kimi uthi uswayile igcineke ngithi cha kufanele ngichaze phela ukuthi bafethu imali yeza siyahamba athi ngcineke akekho umculi ekhanda lakhe ungacabanga ukuthi ena nohebo uthuzeke ngicela ungalokhu masibonana sekubele ukuchaza ukuthi kanjani siyazi ukuthi imali iyeza khona uyidinga seyidinga but we know ukuthi imali iyeza phuma kulonto leyo uyabona inkosi yabathokama ngiyakhumbula futhi la ngithi ngiyakhuluma nayo ingasho ngokuthi suke bayimina izokwenza umcimbi ose-playhouse ngithatha ucingo nayo ngiyifonele ngithi ngifuna ukuchaza futhi ithi inkosi yabathokama mcimela angijaka uyabona ngaze ngikufonele ngingabona ngithi uthi yini manje ekuthusayo ngithi ngacha ngithi ngoba ngiyabona kaze sikhulume sengithi angichaze inkosi yabathokama mcimela siyazi imali mase kuthiwa ikhona ngeke phele ngisho 2 days singakhokheliwe ngabona ngafundela into ngabaculi abaculi ebhalwe into engasile ngabo ukuthi kulento kule industry school sokaba khona nama fake accounts kakhulu kodwa abekho abantu abaphila njengabaculi bamaskandi ingakho ngithe angenze lo live ukubabonga bonke ngesupport abaye basinikeza yona njengoba ngisho ukuthi wathi umculi kumina umcineko yazi ukuthi ibutuze ngendlela esiprotecta ngayo wathi even unkosikazi engilala naye akazi ukuthi asikahuli kubutuze bakithi evethi nakathi wathi ngoba ngizomtshela unkosikazi axoxele umngani wakhe axoxele umuntu uzothi uyabona usuyathuka ku Facebook evethi ngathula ngathi no I then took a decision ngathi mina ngelana abaculi abazokhona ngalo ngizoza ngizobika elizwe ngibatshela ukuthi sibe neyingqinamba eminyakeni emibili edlule ezikholele ekuthenini kube nama delays abekhona kodwa sephelile njengoba lokusile ziyakhala bakhokhela abaculi ngathi naye angakhulisa imaseko angize ngizobonga kubalandeli babo ngibonge nakubo nabathandi bempucuzeko bakwazi ukunderstanda ukuthi besibhekene ngani ngisho ukuthi zoso angikholwa ukuthi ukhona umhlelo womcimbi le micimbi esinegama ke kodwa ukhona umhlelo womcimbi ongenza umcimbi ngenhloso yokungabakhokheli abaculi bese ngabakhokheli ngababovu inkinga ehamba sibe khona kulento kuyisebenza umzukulu uthi maqedwe ukwenza umcimbi lo abewenzile ngabo uma beqeda uthi umzukulu kanti ukwenza umcimbi lenziwa kanjena uthi ukube ungibone ngithi umcineka noma ngithi umcineka kwasha bacima kanjani kwathi angisobuye ngiphile kwathi ngani na thina abaculi nabalandeli bethu sifika thina ngelanga lomcimbi sifike yonke into right uperform uhambe I understand the process eba khona before ilanga lomcimbi yalezi ngisho so zoso ngiyakholwa namhlanje ukuthi impucuzelo iyi-brand enkulu ngibone nge-initiative ethathwa abaculi yokukwazi ukuyi-protecta uthe noma zoso ngoba phela abantu uyabazi kanjani njengoba ngisho ukuthi thina sabe sesixoxa kubantu abathize bokhanda kwazi ukhanda zoso i-narrative ethi impucuzelo ayibakhokheli abaculi ihlazo lelo ukuthi awukho umcimbi okhokhela abaculi ofakazi babaculi kade ngifonele umjobo ekhuluma ngalokho ethi bebe-conversation nomenzi ngenye into usiyaxoxela ukuthi uye bathi uma bexoxa bafike ekuthenini uthi mcineka awukho umcimbi owushowcase njengempucuzelo futhi awukho umcimbi osikhokhela kahle njengempucuzelo ilokhu yaqala ayikaze nenkinga so uma ngabe
ukuthi khona inkinga ebenayo ingoba khona ngempela inkinga ebenayo yazi ngisho so ngithanda ukuthi ngaleli langa namhlanje ngizothi nanza kwethu baculi nani balandeli into eniyenze kuthina asifanele ukuyikhohlwa I'm aware ukuthi industry siyona ihamba ibe nobhovu okungakanani especially kubantu ngizothi abangahlanganisile lutho kangako nayo kodwa abafisa ukuthi bayone igcinisi ngayona into ekufanele ibe yiyo kodwa ukubambelela kwenu uthi umculi mina ngeke ukhole umcine ukuthi asifonelwa simobilize kuthiwa asenze live ngokuthi wena usikhokhelile bamobilizela into bamobilize ngenxa ukuthi kufanele ukuthi igama lami uhambe phekwayo ngenyanga kuthiwa bazonikeza u5,000 rand abenze live ngithuke kushiwo yonke into kuthi ke lo mculi inkinga ebekhona eyokuthi uma kuthiwa senze live yini esingayazi ngoba impucuzeka ayikho engasazisile khona even a process ukuthi njengamanje udaba lokuphi kwenzakala ini siyazi uma ngabe sihamba siyokwenza live uyokwenza live uthini iqiniso lazi ngoba uyazi ukuthi imali yakho ayidliwe and iqiniso lithi zoso abaculi sibazisile mfowethu besibabeka esithobeni even izolo njengoba kukhokha namhlanje ekseni labe besixhumana nabo ngoba khona bebengafuni sitalo vele kodwa labe bebefona ama message batsheliwe ukuthi kuzokhokha namhlanje so ayi uze wathi umculi umcinela umehluko ngawe ukuthi siyakwazi ukuthola efonini and usazisa so ngithele lithu babafetha ngithathe ngizobonga ukuthi bacuba kaMaskandi indlela enibambe ngayo qhubekani nibambe ngalendlela enibambe ngayo siyohlezi neqiniso kukhona konke esikwenzayo siyohlezi sineqiniso asoze saba ku situation where ekuzoba khona nabantu abakhalayo lutho udaba malandela ukuthi sifinyanise sisekutheni singabantu ihlaza abasabayo sizalwa amadoda thina singabantu ihlaza abasabayo ngoba sizalela emakhaya lento ibalekile senivala ngiyathanda ukuyiveza lenkulumo ukuthi kunomuntu owakhuluma ku Facebook ngimbizi igama lakhe ethi mina no Khuzani asiqhelelane uKhuzana aqhele yini sakhuluma noKhuzani sahleka angikusho lokho ayikho mina into engike ngayenza ngayenzile uKhuzani ekwenzelela kodwa yena uyayenza izinto fake ngokuzela ukuprova lokho kwaba nomsindo abakhona ngo2019 la okwadliwa khona isikhathi sakhe sokuperform asivenanga sadliwa kwaya mina nongizwa uKhuzani wafika wacela uKhuzani sicela uvume ukuthi umuve ku12 kulesikhathi uvume umuve ukuze ukwazi ukuthi uperform umculo othize wacelwa amazwi angizwe wathi Khuzani vuma ukuthi lesikhathi sakho sidliwe kunokuba konakale into yomfowenu wathi uKhuzani uma ngabe senikhuluma ngokuthi konakale into ngiyingxenye yayo ngikhona njengoba ngila ngiqashe ukuzosebenza kulungile ngicela ukwehlela nezansi ngathi seningedwa ngayibuza ukuthi lo mfana umuntu kanti odabe kanjani akukho kwenzelela eksiyasikwenze uKhuzani singabangani naye iqiniso lelo wabafuna umjijelo ngenina ngayixoxa lento may soul rest in peace umjijelo wathi
cha inkinga lamkhaya sinenkinga ukuthi sino Ali ubonakala usondelene kakhulu nalensizwa yasenkandla thina sikhona singabangakini lento ke ayisiphethe kahle sifaka icala ngathi ngijikela umehluko phakathi kaKhuzani nami lo uKhuzani uyakwazi ukufonela umcimbi ongekho abuze impilo abuze ukuthi ekhaya bayaphila yini nawe umphilise ubaphilise ekhaya uKhuzani uyakwazi ukuthi mangabe eqashwe kamaphumulo athi mthineke ukhona ekhaya ngithi naye angikho ekhaya khona athi hayi mangisheshe ngaqeda ukuperforma ngizodlula ekhaya ngibingelele nawo ngithi ngitshelwa ibukeke lento ukuthi angithi lento yokufowethu yakhiwe ngithi hayi ngoba ngicheme naye ovanini umehluko ngithi mina nifona uma sekusondela into yokucuzela bese ethi cha ngikhohle njalo ngikhona uyabona umdlela lomjalo ongathi kuyibusiness but into yokuchema kayikho uKhuzani sibuya naye eyintweni eyinzima kakhulu ezinye uyixoxa yena uKhuzani wakhelwa amanqine enyathi ukuthi akaboshwe nento engekho ekhandiwe ngendaba yomcimbi kwalo mcimbi wawuse Carisfontein mangaphazama ngenxa yawo ukuba-content ezekhandwa ngayo sayithola lona ukuthi bese kukhanda into efana naleyo and ngendlela babemplanele ngayo sakwazi kwavela ukuthi amanqine enyathi beboshwe and then uyabona umuntu enibuya naye kude kangako ingakho naye engakwazi ukukhohlwa nami ngingakwazi ukukhohlwa lento abafowenu bangayikhuluma ukuthi abafowenu uZoso nawe kwazi lokho abafowenu uZoso akubona bese nje kuphela abafowenu labo uzohamba bakhe ngendlela yayizona ngisho so ngikubonile umfowethu kubaculi njengoba ngisho ukuthi one classical example ile kaThwasa into ezothwasa ngisoze ngayikhohlwa nabafowethu bonke labo babalile ku-stability nomjabulisi njengoba ngisho ukuthi anikaze nizwe lutho ebenikuzo njengoba ngisho akuphume baculi kwaphuma abantu mina ngabaxoxela base behamba bayokhuluma nabantu abathize wakhanda ama-fake accounts akuphume baculi abaculi ibrand empucuzeko bayihlonipha intombazane uzoyibona ingakho-ke impucuzeko iqeda 10 years ingakho impucuzeko izoqhubeka ibe kunyaka 11 ngonyaka odlule 12 years lo nyaka so ngaleyo ndlela Zoso ingakho ngithe asihlanganeni bafethu sebe nendlela okwazi uku-address abantu sikwazi ukubanikeza leli qiniso cha sike saphotheka emgodini sesiphumile kodwa kanzalo wethu siphontseke nabo abaculi saphuma futhi nabo for that we are grateful inhlelo ezakulonyaka kamhlambe lenazo ongahalamuza nje mhlambe inhlelo zakulonyaka ngithi uyazi qhawula lethu ukuthi ke nginohlelo engiyangilenze eceleni lengoma sizoqala engomeni okuyingoma kazolonke inenhlelo eyihlabahlosile kulonyaka nayo ingoma kazolonke iyinto engencinyane enkulu kakhulu yabona ukwenza into ey'buka ngangonyaka owodwa kodwa ngifuna ukusho ukuthi yazi uma uthinta ngenhlelo uNkulunkulu Zoso uma wenza into uyakhandela abantu angithi umnikazi wephupho wena uvele ngawo ukuthi kumele wenze ukuthi uNkulunkulu bese kukhandela abantu abazokwazi ukuthi bawuphele umbono ukuze ukwazi ukudliwa abantu ube into edlikayo lapha kwingoma kazolonke uNkulunkulu wavela wambusisa ngesishimshana sekomiti lengoma khona ukukhala mfazi mfola Vilakazi kube khona uKiss Before uFokabiyela kube khona ubantu abalingani wakabheki kahle kube khona omhlomo kulo kube khona okhono kube khona ogadla gadla nethithizi kulo nondono kulo sazohlangana ke nalo sizodwa ebodwendela lonyaka leli komiti engikhuluma ngalo aligeji abanye babantu laba abawa bevuka nombono abanye babantu laba ukuthi babone into engahambi kahle
zithi mayithi affecteka bona ngilimale ngenxa yokuthi abantu laba abayinikele ngayo indlela futhi abaneqiniso. uNkulunkulu unginikeza abantu abaneqiniso. Ngapha kwephupuzelo khona abantu abaneqiniso, ngapha kwingoma kunabantu abaneqiniso. Ngiyazi ukuthi inhlelo ikhona serious sizohlangana-ke nalo ikomiti kulonyaka sizodwebudedela lonyaka, kodwa into engayisho ingoma kazwelonke kulonyaka izobe ingaphekwa lezi ngoma zeminyaka emithathu esibuyakona. Ngiyathembisa abantu ngenxa yenhlelo esesithe uma siyithinda abantu bazobona into abangaze bayibona. Babona into abangaze bayibona. Hayi kwazela ngithemba ukuthi umphakathi uzwile sebeyobona uqhubeka kwenhlelo. Siyabona ikhona lonyaka. Yes. Mhlawumbe sesivala zoso. Ngiyabonga nakini baxosheli. Yebo. Indlela eniyiphusha ngayo impucuzelo. Ezinye izinto niyiphusha sengathi izinto zasemalini. Niyinikele. Ngabe nginephutha zoso uma nginekusila out nje wena. Nokukhuluma nawe. Into yenze ngengoma kazwelonke, into yenze ngempucuzelo. Anginaki ulibala zoso. Abanye abantu abayebafuna ukusebenza nawe bakubone into oyenza kwingoma. Into oyenza kwimpucuzelo. Indlela oyenza ngayo. Ngiyacela-ke ngane yakwethu ukuthi uNkulunkulu lo engimkhonzayo uma ngabe ekhiphe usizo akwazi ukuhambelana nantombela. Amen. Ahambele kuwe akuphe isibusiso ngokuyinikelwa kwalolu suku namhlanje ukuthi sizohlala kanje nafo lokho. Ngiyabonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu.